Poštovani gledalci, ovdje Drmar Petrović, prikazujem vam šahovsku igru. Ne znam da li je izvodljivo i da li je neko na svetu zemaljskoj kugli odigrao ovakvu partiju i izašao tokom partije da vidimo koliko to kraljica ima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kraljica. Imatirao je stručno ili oporljoke, kako hoćete, ali ja lično nisam vidio igrača, ne znam ni sam kako sam ovo uspeo, ne mogu da objasnim. Treba na penale da razmislim. Ali eto, meni je koliko 50 i kusur i neka godina. I za mojih skoro 4 decenije ovdje u Beču nisam stvarno vidio da je neko odigrao tako ili bilo gde dole u Srbiji ili širom kugle. Ondašnje Jugoslavije, samo ne znam puta koliko više, da kažem, ove nove, stare, kurta, murta, pitajte Boga, ni sami ne znamo ni ko smo, ni šta smo, ni odakle smo. Znamo samo da ćemo ovdje završiti karijeru totalno zahvaljujući našim pametnim glavama tamo, jer nam je prošlo sve decenije života u nadi da će biti bolje i nova ova i nova ona uprava i nova ona i svi se mi nadamo skoro 40 kusur godina. Nismo dočekali, nažalost nećemo ni dočekati ni mi ako na koje generacije već, dok su se drugi nafatirali za ceo život. Mi smo skapali radeći ovdje 14, 15, 16, 20 sati na dan, da bismo nadoknadili troškove, izdatke kući našim bližnjima, rodbini, familiji, članovima porodice. Trpaj, guraj, trpaj, 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 trpaj. Sad je to nova akcija koja traje 40 i nešto godina. I da nije to bilo, svi bi pocrkali na gomilu dole. I tako dalje, to sam to da kažem, zato što sam deprimiran i nažalost došao sam da pomognem malo porodici, da iškolujem decu, za par godina da obezbedim stambeni objekat, dom, da izgradim kuću s kućom, malo dvorišta, eto tek tako s nekim zelenilom, kako tako, i da se vratimo dole od našeg povratka. Mnogo puta smo se vratili, nažalost, a još više smo puta ponovo došli ovdje, no odakle smo se i vratili zbog znamo svi koji objektivnih razloga. Već i to smo trpili, čekali, maštali, planirali. Vratit ćemo se ove godine, one godine, leta su prolazila, godine, decenije, jedna, druga, treća. Evo, nažalost, i četvrta decenija prošla, tu je na pomolu. Od naše povratka nema ništa i onda naše usijane glave, koje kakve sve dole, sa prezirom, sa osmehom, sa podozorenjem nas gledaju kao da smo mi glavni krivci što smo otišli iz zemlje, što je zemlja takva. Ti isti zaboravljaju da cijelog života živu od našeg mukotrpnog rada širom sveta, gde su naši ljudi istrošeni, potrošeni,
Nema osobe u tuđem svetu koja nije izrađena, koja nije bolela. Polovina stanovništva je, nažalost, ovdje i ostavila svoje živote prirodnim, prirodnim, neprirodnim stvarima i situacijama, i veno i trulu tuđim zemljama, i nisu dočekali ti ljudi koji su 60. godina otišli iz zemlje za bolje sutra, da bi malo nešto zaradili više na brzaka i da se vratu u zemlju, da pomognu zemlji, da investiraju u privredu, u tržište, u razvoj, u turizam, u trgovinu, industriju. Nažalost, oni to nisu dočekali, a evo i mi koji brojimo 4 banke po tuđim svetu širom kugle zemaljske. Ujedno pozdravljam sve građane naše napaćene zemlje, koje su svi izrabljivali, koristili, pljačkali, omalovažavali, ponižavali kako su hteli. U tu našu pustu zemlju je svako ulazio u savez kako god mu se prohtelo, po interesu i napuštao. A mi, srpska đubra, smo stalno opraštali svima. Ludaci s izgovorom, pa neka naši, a naši su nas, izvinjavam se na izrazu, pošteno jahali od jutra do sutra skoro 50 decenija, i svi ostali došljaci koji su došli u toj zemlji. Dakle, mi im potičemo i preko noći tražili svoje države i tako dalje, tako kao mi kad bi sada širom sveta gdje živimo stvorili neki okrug i tražili državu, umjesto da smo bili zahvalni što smo uopšte dobili mogućnost da boravimo, egzistiramo u nekoj zemlji. Naši kreteni pojedini dole koji su vodili sve to, prodane duše koje obično uvek su za sitan bakšiš zatvarali oči, i dan danas se to čini. A mi kada dođemo, onda smo mi krave muzare, to se dobro zna, taj izraz koristi se već skoro 5 decenija, koji nažalost nije dobio drugi izraz. I uvek kada mi stignemo, oštećeni smo i presede nam skoro svaki godišnji odmor i vraćamo se s ogorčenjem, ali opet neko opraštamo s nadom da će drugi put biti bolje, i nikako. U našoj zemlji, kada ljudi pitaju kako živite tamo i kada im kažete da radite 10-12 sati na dan i 8, kada vi niste normalni, kada objasnite da vam se pauza za doručak i ručak odbio, on kaže ja bi mu naninu, kad bi on meni to odbio, ne sme to da radi, neću da mu radim. Kada kažemo da ne smete radno mesto napustiti zadnje minuta, da morate doći presvučeni, čisti, pedantni, uredno doterani, sređeni na radnom mestu i raditi kao nesmalo robot, zamena robota, oni kažu bi, ja tako i tako te zemlje ne mrdam ja iz ovog mog mesta. Kada se u tim mestima gde se to sve to dešava stigne naša dijaspora i širom sveta malo se raskomoti ili hoće da odmori ili da izađe s porodicom, onda smo mi gazde bujeri i ne možete nikako da dođete do izdržaja, familija očekuje od vas da im donesete cijelo sve da vi živite, a kada im pokušate objasniti da skoro celokupna zarada ide na izdatke u tuđem svetu i za asistenciju porodice, to vam živim niko ne veruje, jer kaže imate 1000 € ili preko 1000.
kako ne možete, a mi živimo sa, šta ja znam, 100, 200, 300 cijel mjesec, tako dalje, tako dalje. Ali sve te priče, vi znate, sve što se događalo ovih 50 i kusur godina i najbolje smo pratili i nadali se, i zato zamoljavam i ukazujem celokupnom čovečanstvu da ne omalovažavaju naše građane širom sveta, jer da nije bilo nas, ne bi bilo vas dole, jer biste pocrkali svi od gladi, od žeđi, ili stigli u ludnicu ili u bolnicu. Obrazložit ću zašto kažem ludnica ili bolnica, ali biste poludeli od celokupnih situacija koji tolerišete tamo i gledate. Nažalost, vi svaki 10 godina otvorite oči, jer ste podmićeni koji kakvim robnim razmenama i tako dalje, koje ni psi ne bi jeli više i pili, bez važećih datuma i tako to, a to u Srbiji sasvim se ne vodi računa. Da li je ovo važno, nije, pa šta ima veze i tako dalje. Naša nacija, nažalost, prerano umire ko dočeka 60 i neko, on je zakon. Tamo na Balkanu, kada ljudi dođu u stadijum od 30, 40 i nešto godina, onda stoji izgovori koji viču: pusti me, ja sam stara žena, ali star čovek, hoću svoj mir. Ne razumem. A kada vi želite da ukažete da se obuku, doteraju sredu i izađu, zapnu da radu, svi složno i da gradu i odmah da spreču negativnosti, da ne čekaju toliko, onda smo mi najgori, hoće oči da vam iskopaju, mi se pokupimo, vratimo se jadnje dakle smo došli i tako dalje, i nadamo se stalno da nešto da ukažemo bez uspeha. Oprostite što sam možda zamarao s ovom temom, ali eto, izletelo je prilikom ove partije šaha. Imao sam dosta vremena da razmišljam, a tokom ti razmišljanja pravio sam kombinacije pobjede ovdje na šahmata. Moje su bele figure. I evo vidite ovdje na 199 odigranih partija, pobjeda 196, 3 nerešene. U procentu uvijek 98%, 100% mogućih sam pobeđivao. Kad bi naše radne akcije, kući, naš narod i svi ostali 100% svi ponešto doprineli, a mi vidjeli da stvarno to tako funkcionira dole, onda bi navodim ovaj primjer, ove šahovske table, ovdje na svi mi, celokupno stanovništvo, naših korena, naših porekla, naše zemlje, naše gore listovi zapeli i resto dopunili, da se zemlja izgradi, dogradi, obezbedi i postane veoma velika industrijska sila. Kada kažem, dragi moje zemljakinje i zemljaci širom sveta i naše kući na svim prostorima i svi bivši koji ste bili 100 puta i ovaki i onaki, naši i vaši,